Silahı yakın dalın. An emmi ve bu kuşun. Ha? Ha? Teslim bin an huni bimirin. Ay naxe. گاوا کو هیویا پیدا کردن ریه که خلاصمون جوروشی هبه به معنی کو ام خوب نکشتن اما خب بس بدون نشاندن کو مو فکری قبول کریه کو اما ببینه تاشتی وان سبهی دوره امن چاره کی بگیرن از دام بم تشتیات کسی از سنی دخوازم فکر کشتی و لبا قبطان بم انا هم کو من گهداری بکه ام هنج مروف خارنا وانجی امینین محمود میده خونده که کارمو او تو بید زانی قبطان تهلکه ده گلو لدنگ به دوی کو او بفکرن کو ام لور تانینه و حوال منینه تو دو بجه که به سیران دگرند بگوشت مرا بپیجن تشتكو بكن وهرنا سلكاني ودنيزيك تهين ببنكو وامنتننا Kabeci miro ispi unçen kesin. شاشیتی هیا سروک مزن ام حدو تنینه ازو خورتهان Derev ne akıvine? Mele selekane yen dici didin. دبي كوماري بن وبن كاسكي دين تونيا Tu xorteki cesuri. Le tu yek derevkeri. هر انو پیدا بکن لی هم خطاویجنا آگیر جهنمه چوبین وان یم بسیر هنه کو خورا خور دکن و بروسک بددن Em hemû silahên İspanyolan ku henin dizanin û em jî wan natirsin. Wan baş kirê bidin. بو کو تلوکه افتی دن ام نکاروان حشاش بکن اف کاپین لعنتی من چی بو جرام نکامپی هیچ بیده وان کاپان بخوتا و مخلاص بکرا جبو جارا که قرار دا که بکامپی را رازی و اف بمرا نهات دو داوید وی چی بکارمو ان نزانم مو کو از تنی دکارم شتره بیجم که از مرنی ناترسم از پر جانان راسفی آتمه لی دوی از قبول بکم که قط نده حتی حشیمن که از داویا دا ببم تاشته از تخمین ناکم که ما بخون چرا ام جنو بتای ناپرزن کاده چی بما بکن بلکه او بزمان ما داخبن مثلا سروکی وان داخبه فکر کی باشه شرکر مرخاز تو چی زمانی ما فهمت کی تو دزانی قاتل سرکو و هیات چی بمکه Emî we bixwin. بێشی ئەمێ ئاگرێکی گوەر لە بنێوە vêxin اولو چکی نباشه دویم ریا که ببینیم که جور براون آن داویا مهات اسیوی دکم کوره مازن بخواره و وان حموش ساعر دی پاقش بگه و ببا از لاوا دکم من وکن هوین برادای از باش نایم باختن امر من جد 200 سالا زیده تره گوشتی من پر چرای ناپشه ام دو دست مروخاران قابتان آن هاوسایه لهین ام دستیلا خوارن پاتن آدانینن کارمو بلا باوریا هبه و تشتیک جبیر دکن بینه گیدن آلیکاری واره
Heza xoya ravaçkirine bikar bine karmo. Ez dizanim tu yê jî fem bikî. Ha? Ez ê çi fêm bikim tu zanî? Na ez nizanim. Ay! Gayet. Gay Jean Filit ya. Kaptan dixwaz ku wê bibêje. Erê, kaptan wek herdem bi maf e. Hey tu reş, komandar tu yî. Hı hı. Ji bo çin hûn li virin? Mirovên spî heyan we qet neketu dehlên me. Fırtınayê keştiya me serîbûno kir. Em bi dilê xwe nehatine eraziya we. Heger hûn bi van avayiyan ku soberî dikin hatîbin, dibe ku ji wan bi sedan hebin û bi zêran dagirtî. Fırtınayê wan hemûyan hilweşand. Tu lê dixebî tu ku min bixapînî. Lêvre tu giş zêran ji bo xwe dixwazî. Dê zerbî kerî te nayên. Loma hûn hesirên me nin. Hege dilê we hebe ku hûn me bixwin hûn ê tenê xwediyê zikekê diryarî bin. Wan bibene gund zû bikin wan tegin qefesê. Tu dizanî ku hûn li hemberekê wiha bi hovîtî vedgerin. Berê ku bapîrên wan nedikarin bifikirin jî ez li heft behran digeriyama wek. Heke tu dev jî gevezetiyê bernedî, ev di nekilê te bi tayê giribidin. Ek! Ev di ji vî cüret nakin. Kaptan planek de he. Belkî. Wan xençera min nedît. Ew dibin işlekê min daye. Tu ji xwe bêumîd neke. Hey! Niyete we heye hûn kîngê me di nav avê da biqelîjînin? Kaderê we bi ruhê behrê ve girêdayî ye. Hı? Ruhê behrê? Ew çi ye? Tu qet nezanî. Him jî qet. Ruhê behrê. Yukarı veki Leyla. Emama kaptan. Dibin işlikê min de xençerek heye. Wî derxuye û kapê bibire. Anaha yendin jî bi pêşkevin. Ne em çi dikin kaptan? Wêrem vira. Berê her tiştê divê emreyekî bibînin ji vê qefesê derkevin. û bêdeng. Dehê Karlo, berê ku ev di her du hişkar bin. Bibore, bibore, bibore.
Em herin nevrat zin. Tu çi gav dixwazî dikarî derkevî kaptan? Kaptan tu difikirî em bikî jalî we biçin? Em biçin peravê û yek ji qayîqayê wan bigirin. Ye peşin yemine. Ew hema bi ser me da bên. Bilêzînin em herin. Enek bilezînin ve fermana kaptanê bihîste bû. Ez yewa dizanim lê ez naxwazim taviya min bibe şîş û kebab. Tu çûkekî pîrî kes goştê te naxwe. Erê ku tu bikî meseleyekî şexsî ez ê bêjim ku Dev ji gevezetiye berdin. Hemû qayveta xwe bidinek berkeşanê. Tu rast bêjî kaptan. Li vir binêrin. Ew dixebitin ku rêya me bibirin. Lor binêre. Heta min ji vê porê derbat bir em ê bikar bin biravin. Hûn çi difikirin? Esasen. Ber bi peravê bikişin. Li duvan herin. Ber bi vê alî bikişin. Ber bi kenda wê piçûk var. Em qayîqê li nav daran vê şêrin. Bila herkes hilkişe servî dare zû. Em carekê din jî tu tehlikeyê filitin. Em ji vî darê jî bifilitin dê baş be. Em vegerin peravê. Hege şans alîkariya me bike em ê dîsa bi ser rêya behrê bikevin. Lê deqayekê hin li vir be. Derdê min ev bû ku min got hege şans alîkariya me bike. Hege ne li wir be em peyatî bidomînin. Ha?
Ev serme kaptan. Cayya mecib viye bu. Em jî sîtila sod ketin agirê. Herkes bila çıqlekî bişkine wî wê pençe bikar bîne. Gal alîkariya me bike ku em ji wan her du hirçan xelas bin. Ev çi belane sermedettin. Yek hildik şeceri kaptan. Yani çalı bir filitin kaptan. Ji bo wan sürprizekî min heye. Hey! Ah! Ah! Ne gülük bu Prasti. Xelas nebune kalıbı derahan binerin. Ha? Dibe ku wan dengê her du hirçan bihîstibin. Carekî din jî nebaşî dest pê dike. Dablon, te û heywanan din ji vir herin. Hûn dikarin pat vegerin û mêrizgar bikin herin. Başa kaptan bila baxtê te ve giribe. Ji nişkev de hereket nekin. Belki em bikarin biaxivin û rêyekê bibînin. Teslim bin. Em wek mêran şer bikin û bimirin. Ev bese. Teslim bin an em agir berdine darî ve sor bikim. Ha, ez tercih dikim ku li ser darê bipijim ne ku di stîla we de. Hûn dibin parastina ruhê behrê dane. Ya ku emir dayî me ku em ve nekujin. Ev ruhê behrekî ye. Li min guhdarî bikin. Min qerar da ku em teslim bin. Xencera min heye. û gava ku wextê wî hat dablon wêre me xilas bike. Zav xwarin dine me ku ez merak dikim ku gala ew li dixebitin ku me qelew bikin. Tiştî ku ez baş dizanim ev e ku em zêde li vê girtîman. O qet kêfa min naye ku wisa li min dinêrin wekî mirîşkekim. Li tiştekî ku ez fehm nekim heye. Ez divim bêjim ku ev nerîşkerin. Ez ca ne dibînim ku dablûnê yên din ji dur wê me sêr dikin. Dilê we heye hûn çi bi me bikin? Ruhê behrê li ser qedera ve qerar bide. Em ê ruhê behre bibînin. Erê ruh delîpozê kendavê bikuye. Ji me re hinek bersiv nekî. Ew xwedaya qebîla wî heye. Ew xwedewendeke. Çermê wê spî û porên wê zer hene. Ev nabe. Ev ne mümkün bibe.